Anya laki din! Mga anan ba kay? Ala, umuna kayon amangan lakay. Ayabam ti anak ta. Ha? Apay, saan ka di pa amangan? Sa anak pa'y amabisin, mangan kayo latan. Anya? Age di takman pa'y iti video nga ipost ko. Ado ti video idinaminsan nga aldaw ang nag-record kami iti anya lakit din ken gasat iti biyag. Agidit kanto ka ti kalpasan ti panangan tayo. Nagluto akpay mo't iti paborito yung asidaan iti anak ta. Kasta ka di, malangarod, ayabamon ti anak ta, mangan tayo nga rudan. Nala, umuna ka ng kusina ba kay? May sagana kung di makan. Dayjay mo't ako marik abakla. Kanayon nga ag-send iti stars tunggal adda i-post ko a video iti panagdrama mi. Kit maayatan mo't amang buy-buya ka nagiti content mo bakit? Iso ka na yung agsin iti stars. Ay, ado dagiti maayayatan amang buybuya iti content ko. Ngam addalat tamat ti mabisbuisit. Anya? Asino ko mati mabuhisay? Kat amin mo't amakit kita nga kumkomment iti pusmaw. Kat nagmamayat mo ti comment da. Adda di ta kaaruba ti mabisbuisit kanyak gapo iti content ko lakay. Anya? Jak manam mo. Awan mo ti dakas nga aramidak kan kwa na. Ngam mabisbuisit tunggal agpusa. Asino ay adayta? Ni Guryaa. Agasa man, tamapan na pa'y ibagbaga kadagiti kaaruba a feeling vlogger kano. An-anwak nga taya. Agpupusak laang matiti content ko. Di ka latta baybayan. Bayam latta ka di asumana o. Mauman tulat ta. Sa bagay matkit di ah. Awan ti mapasama ano bang pansina. Kami ti oras lagi ti tattao. Kan banag nga awan magkaskan na. Bakit? Ang lalaki din. Ay na, nasaya at nagranata, kumare. Oh, kumusta nga eh? Madam Vlogger. Si kakit di mo't. Vlogger nga ibagbagam mo't. Ngam in fairness, makaparayaw mo nagiti content mo. Makakatawak na tanong ka sadya amalidlidaya. Nya? Katuan, tunggal malagip ko ti amin, alagkadkadoan mi iti kayan ayat ko aso makabilang bahay. Ay na, agluluwa akmat kumare. Ngam mabuyak nagiti content mo. Makakatawa ak man. Nasaya at no kasta, kumare. Iso nga itultuloy mo ti agaramid iti content mo, ha? Uwan, kumare. Iso ka pa iti sagbibinting ang maururnom. Ha? Naimbag lang adda igatang iti kape. Oh, katuan mo da. Rumbang lang a proud ka. Karagidar aramid. Kadagiti sursurat mo kan iti voicing mo. Katuan, mare. Uray sa anak analaing nga agdrama, ay kat i-post ko latamot For content purposes ako na tidaduma. Anya lakit din. Oo na yan. Makauma akit kitaan. Big-bigat paila ang agdaydaya modom kasi kagurya. Kasano mo nga minana. Kada scroll ko iti Facebook, nagiti awan share bina content ni Marta ti lumablabas. Anya? Ay, makauma abuy-buyaan. Sige akit dimet gurya. No siya ka magbuybuya ka nagiti content ni Marta kat marayray awak magkait. Kani siyempre, proud mo ta ni Marta amang i-post ka nagiti sursuratan na talagbanugan na may. Anya ngay kumati makaparayaw iti content na. Nagboring nga content. Awan lakit drama. No saan nga niya laki din gasat iti biyag makauma kunaktumag. Ay unay kan gurya. No kunam amauma ka kan maboring ka abuyaan nagiti content na. Apay maminano lang ay ati magi-block. Sika talaga. Ay, black konto talaga nana. Maumuma ako na talaga mangbuy-buya iti content na pasigmot a nonsense. Anya, ayapaw, ti kunam kitday, umapal ka laang kenkwana. Anya nga umapal mo't kay bagpagayo nana. Iti kinado ti vloggers ang mabalin kong apalan ni Marta pa laang mat. Nagbibisin nga agbalin na vlogger.
Kunam lano nagmamayat ti content na kat saan mat. Anya laki din. Sika talaga, Gloria. Awan mo ti dakas, ti panagkon-content ni Marta. Ngam no apay nga adu ti may bagbagam kontra ken kuana. Nagalas nga raw dagiti kon content na. Nonsense man no para kanya. Oo. Iti kinado, ti mga appreciate iti content na. Sikalaang ti mang babas ken kuana tapna mom. Anya? Ti kunam kindi, umapal ka lang ken kuana. So nga instead of bashing, ag-content ka kindi. Tapno adaman, ti pakakumikomam. San ka tatay tala, mangdadadaw li ti pada matao dar aramidam. Hoy, for your information, sa anak nga agbibisin iti dolyare sa niya, akas kan kwa na. What? Ado ti mabalin nga pagtaudan ti kwarta. Iso sa anak nga agbibisin nga agbalin a content creator kuno. Asaan mat nga ron asikat, salbag. Ibagam ti ibagam. Basta siyak, suportado akin ni Marta. Maray-ray awak ka dagiti drama a content na. Awan bibiyang ko na nyaman dagiti maibagbagam. Ay na, nakaragrag sa ka talaga lakay. Ha? Tapay. Kitaon da ito maalak matlaangan ti damo asweldo iti Facebook. Apo ah. Kat manuay tinuurnong mo a dollars. Bakit? Manipod ng rugi ak nagaramit iti content ko aging gaita. At damat ng $306 ang naurnong ko. Nagsayatan nga. Naisend din iti PayPal account ko, lakay. Iso nga i-transfer ko matan iti Metrobank account ko. Ay na, nakaragrag sakak man. Nagbunga matlaangan dagiti bannog ko. Ala, bakit? I-transfer mo nga raw dahil. Mapan mo to matin i-withdraw. Mangtid kamot iti balato ah. Ay katun, alakay. Day talaga yan. Oh, si kamad gang Gloria. Nagsapa ka ngayon may dito balay. Wan kumare, imayak tadala kumakait ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta? Apay, pudno ka di tinakita nga impost ni Marta iti Facebook? Impost? Anya ayat impost na. Impost na mat nga agsweldo ka nun iti Facebook. Katpud naman. Abay, umapal ka, kumare? Ay, kat na umapal ka, rugyang mo tanda karami dito content mo. Ha? Imbes sa mapan ka makichismismis, di tagaruba, ang karaming kalaangan ni content mo. Iti kasta, umaduti views kan followers mo. Tapno damot masweldo $, iti pinulan. Awan maawan ken kanu padasem kumare. Mayat ket ding ag-vlog ka ah. Tamas aduti oras nga awan aramidam. Anya laki din. Anya ko nam Gloria. Ag-vlog ka mo time. Wan man? Abay, di pa nagkunam ko dyak mo. Oho! Anya? No kabailan ti daduma. Ay kat, kabailak mo't ah. Nya laki din. Tila makabla-vlog mo ito. No ti panagkuna ni Marta. Kat isulang ti ada kabailan na ag-aramid iti content na. Oho! Kabailak mo't ah. Ala kay aramidam, ano aramidam? Sa nga ibagbagalaan, Gloria. Nagkado ka nga. Aramidak ka talaga ah. Adamot cellphone ko. No, ada talent ni Marta. Ay kat, adamot talent ko ade. Apay, just. Ha? Mala, mangal daw tan lakay. Napicturak mo tan timakan. Kalpasan ti pananganta, agedi takman mo't iti bidyok itay. Isopay nga ipos ko inton madamdama. Danmarts Lights and Sounds. Kadagiti agkasapulan iti Lights and Sounds kas kuma iti maangay akalaysa anibersaryo panagkasangay ken iti anyaman nga okasyon awagan nyo lang ni Mr. Dante Martinez iti numero 0956-045-3280 wenno iti Facebook ken Messenger na Dante Martinez. Danmarts Lights and Sounds.
Kita ang kadita impus ni Korea video na iti Facebook. Nan, kita ikman. Hi guys! Yak ni Goria! Mang Rugi itakat ag-vlog ak matan. Sapay la kumata suportaran dak Sapay kumata saan kayo Ay, apaw. Una yan na yan ni Korea. Agraraman na talaga. Gapulang tanakita na timpus ni Marta, iti na minsan nga aldaw ang nagsuldo iti Facebook. Now, smooth tandidang. Ay, mayama. Nasaysaya, tunday taga-arabidin na. Gamti inal daw, mapadmakichismes iti karuba. Sa bagay mo't kiti Iso nga agreak kapiman iti post na. Tapno ada ma-encourage nga agaramid iti content na. Anya lakit day. Kumare, nakitak man ti impos ni Kumare Goria iti Facebook. Ha? Tiga di video na nga ag-vlog ka numatan? Naimbag man, tanapanunot na ti ag-vlog. Ay na kumare. Now, histerik na nagapoy tinakita na nga impos mo nga earnings mo iti Facebook. Ha? Kasta ka di? Wan kumare. Gaputa nakita na timpos mo nga damot in sweldom iti Facebook. Ag-vlog ka numatan na dya Goria. Nasayaat ka di no kasta. Isutimbagan ko mare. Imbes sa mapan makichismis iti karuba iti naldaw, agaramid latan iti content na. Ay, wala. Awan mat maawan kan kwa na no padasan na. Wen man, baring ano itultulo nila ta? Saan amaw upay? Anya? Negorya? Ag-vlog mo tan? Bakit? Wala kay. Friend mo mat iti Facebook, saan ka di? Wan, ngam in-unfollow iti ba? Anya? Taapay nga in-unfollow. In-unfollow ata, nagalas mo ngamin, nagiti ipupos na iti Facebook. Pasi ka pa masagid iti tao, itaglawlaw na. Anya? Ika umay. So, dyan nakita ti bagbagam a video nga impos na. Kita Nanyaga po man. Saan nga interesado? No lumabas dito yung newsfeed ko, kit buyaag. Yung saan? Anyaga pa. Amapan ko isa-search tinagan na. Sika talaga lakay. Buyaam no lumabas tapno isuka pa'y amainayon a views na muta. Nya lakit din. Hi guys! Adak dito CR, umis isbuak. Iminumak ngamin iti buko juice, isuwa isbuak matan nga isbu. Hais! Hoy, Korea! Nangagkuti bagbagam Di mo kunay na ta video kiti content mo. Nay! Ismaw. Isu nga rin nga in video taday content ko, abay ngamin. Anyat parikot mo, Anton. Anya! Anya nga iti amok, no iti dayti nga video, kat ag-viral. Anyan laki din. Anya? Ay na, pangasim Korea. Ado ti mabalim mo nga i-content yung dayta. Anya kamutin. Ultimo pa nag-ispo mo may content mo. Nawan parikot iti dayta, Anton. No agsweldo ak tumot iti Facebook. Sikat ti ad-adama kinabang. Isuasaan ka man na, sumanaw. Ay na, nasaysaya at sapay nga agsala-sala kalatan dita. Wino agkanta ka, oray silang. Ngamtikas ta nga umisbo ka i-content mo pa Nagalas ko naktumay. Sumanao. Pumanaw ka man dito'y. Manakibiyang nga. Hay! Agdalaw! Nay! Nagnyising aro data ka mo. Kakababa ay! Anyamat ni Korea. Kastamatan. Hay! Jakam mo. Jak ma-describe nun niya. Ha? Agbibisin agraraman agbali na vlogger. Uyaw-uyawin na dagiti content ko a drama. Awan ka no ti kaas-is ka na. Nagboring ka no dagiti content ko. Ngam ita, nakarkarumat nga ro dagiti ipupos na a content na. Anyamatan. Ultimo pa nagisbo. Kan pa nagbawas na kay content na matan.
Binagbagaan ka nun nila kay na, ngam talaga anatangken ti ulo ni Gurya. Ay, una yan. Lusyak ta kinasawa ken ko ana, ay na. Kasta una babayin kon. No way. Jak pulos inarapa pa makaasawa iti kas ken ko ana. Iyus. Ay, anya lakit din ni Gurya. Nagaduma ngamin ti mabalin na nga i-content. Agsala ken agkanta, ngam no apay ati panagisbu na mutten ti mapanevid video. Inton kuan, ultimo pa naging imas na kanila kay na iterapi. May content na pa yan. Ay, billion views lagit din ni Gurya din oras, salbag. Saan ang nasaya at apagwadan ti kakas na content, mare? Panunutin na kumamot at ipan nakaibabain ti anak da no kasta. Ay, ipos na ti panagisbo na. Sana kabilan iti kapsyon good vibes only. Anya nga tati good vibes ijay. Nonsense. Ewan ko na lang. Apay day jay aguriya? Kaslasan mo nga pampanunaut. Saan akasla na? Talaga anapukaw na tilimbong ti panunot na. Anya? Ay, inidabaw. In-vlog na ti panagisbo na. Sa ita, in-vlog na mutan ti panagdigdigos na. Nana. Unaklakit din sa inyo anabuya. Nabuyak ta friend ko may iti Facebook. Kunak nga ron, na-i-vlog nan ti panagisbo kan panagdigos na. Amangan no ti sumaruno, nga i-vlog na ket ti panagim-imas da itirabi kinila kain na. Ay na, nakababain laki din. Naimbag kumama no isuan na pintas. Idiin vlog na ti panagdigos na. Ay na, makitkita dagiti agkakangisit asingait. Kas kada kili-kili akabubuok. Ay na, anya laki din. Supay, mawanan. Talaga napukaw ang tilimbong ti panunot na. Ayat na lang nga makasweldo iti dollars iti Facebook. Ano matiwagas? Saan kumabot akas jay at imapan na ikon content? Nakababay na permay kunak manain. Ay, wan anana. Puno day ta. Mapan na uyawan ti content ni Marta. Buring ka naw dagiti drama nga ikon content na. Ngam para kanyak maaka may mayat day jay. Adapay mapinot ka adal. Ngam ti content na ngay apanagisbaw kan panagdigaws. Ay, anya laki din. Indon kuan, saan ngagbayag, ma-issue ti account na. Gaputi kas diyang aramid na. Ay, sayang no kwa. Hi guys! Adak, ita dito'y si Army. Agdigusak. Salamat iti pa nagbuybuyayo iti vlog ko Hoy, Gurya, anya mananday ta? Talaga amang ibabainin to. Anya? No saan mo pala nga sardangan day tang arami mo, wag sila talangay, no? Mangibabayin ka kunak manayin. Anya iti parikot mo, Anton. Apo, nagado ka ngay bagbagam. Lumanabid nga. Di ka latang agulimak. Buyaam ka dilata dagiti vlogs ko. Agreact ka kan ishare mo mutan adi. Wa! Talaga asam mo nga mo ti mapagbagaan. Alam no day tatikat mo nga aramiday, ti pa kay babayin ti pamilyam. Nasaysaya at langan, wag sila ta. Salbag kiday. Anya? Uyawam dagiti content ni Marta drama. Ngam may met pa'y kida buyain. Dagiti vlogs na. Ngam kadagita nansin sa mapan mo ipupaus. Anton! Ala mamin yung dagiti kawis mo. Agawid ka langan ni tayan tinam. Ijay kan nga ag-content aging kat kay kaya mau. Yorag pugi-pugi kan o siyak ti mapapay ni ti kasta nga ramin mau. Gurya. Nyalaki day. Nagalasti. Nay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.